O pampagi ketalan niyo panay ban sansal walyang yan ang kupurkan. O maing samat Koht lapalap sa kapangkiyong ko mo yung umasan more makinuya kakalpat na selogin more sa wiwiyak ko way rem. Ramo di pilpaki kumiyang pilkaya kiti masan wet ke lower petin nga namu sarawi en kak tatok nan mong yung koros sa panrong mong yung kan masaik kasamo ko mo yung naral more en kak tik lao lukurwong marami o lugay yung ko mo naral more tatong ngilwet o warwet when we amen kalangan pen marami ranwet Sudai kel, sudai koyak, ye ko may me koros, numaran kaun song ko mo, Jesus Christ. Amen. Orla penatal rang kawit en rawat masani, Kaunopadahng Koht Tehnpase. Kaunopadahng Koht Tehnpase. Atal ren watawat ko sang nampukan Chronicles kayo, iralaw 3 sa kriyaw o iratik ay sa tuwaw. Chronicles kayo, Risa kriyaw, isak tuwaw, mamasani. Erimet, kumail papa kauno, amail Koht, ni mong yung umail o nganumail unsak. Kumail tapiyata, kako penten pas sarawiyo, kumailin ka kiti ang laloy kopaan inoon kauno, yang aki tipuso sarawutay kan koros makin, tatong kiyang ni kautok o kauno. Nabukan pembuyutan na ketail and papa, kauno, try Koht, nan bukan wayo ng King James Version dana. Now set your heart and your soul, set your heart and your soul to seek the Lord your God. To seek, and dalen rapaki. Dalen rapaki ki kauno Koht, mong yung tail, o ngene tail. Ari rapaki, ketalan rapaki kauno. Rapaki ki mong yung unsak, ngayon unsak, pa kauno katin masan ni, magdaipan rapaki i, o magdaipan tiari, magdaipan rapaki ki i, mong yung child unsak. Mauran sa ulang awya mauran rapaki ew. Asote, wewakin yatay koto ketail, ibsapal, kasamo yung Christ ng child maur, ketail rapaki eri, o ketail tiari e, Niasa magdalip sa palak, dahil tiyarta kauno, up, dahil pa napten trabiyata, dahil saylogan, rob-rob. Dahil anane, dahil rapapaki, kauno, nan ran, koros. O rapapaki ki, ngani dahil, mong yung dahil, unsek, puksaro masanik dahil, giyong ngani dahil, nana dahil, mong yung dahil, kel unsek, kauno, yetuan, more and solang met. Kaya degi nansa may matawa mga pa niyan sa rawad, mga siya pa niyan sa rawi, mga yat, insa niyo pangkin paita, mo na pangkin rapaki kauno, anso insa niyo wiyalar ay kaun. Ay idol, megot may pukatar o ngay pungpungi, likin, kaun, Jesus Christ. Utan kita pangkin rapaki ini ya talwiya, sapuli mekay. Eso sa kadekin ran sa rawi ito, tiniya silikan, ran niya rekan, sang ran sarawi lel ran sarawi nan ran koros rop wet puksaro mas yung try talen rapake mas wayan ko to apung I mas sabol me pung mas sabol me we mas salen rapake mautang kay pan rapake puksaro mas anime taban tiar rapaki akmal pan tiar more so lang awya more and rop ew Italian rapapagi. Tuwete niyan so me Solomon pan wiyata. Tehnpase sarawian kautak the tembalong Koht ay me apa ba David pataki yang. May rapagi kauno. Rapagi ki i nganumay lo mal mong yung unsek. Nan maturala rese kriya silisek slu silisek isu masa niyong trial. Jesus katin sapengi kepan pakong kauno am Koht sang ni kapetom tani mongyong unsek sang ni ngono unsek sang ni om lamalam koros unsek tuan Christ masaninan sapol me masen magtaipan pakong ki hi mongyong child te kapete child ngene child des nana child lamalam unsek makchild pakong kauno autang taipankin rapapaki hi
Makatail pa kong kauno audan. Rapahaki kauno mabaan. Katre nana atail. Mongyong nan atail. Nan ngeni tail o nan atail. Lamalam unsek. Nan tuan kasampal pen rapahaki kauno. Ma song kan atay sapunglakan magtawi at akitalente pil chokutisang rapahaki. Anso koros niya tayo sapunglakan tayo purto. O pil rapahaki. Kailangan Chronicles karya laut wano sili sa kwalu. Di pangwatak ni Wai boy kaya episode ko ni bukan bombayo miya lepin ko sa ilola me nampukan Wai me so nampukan bombayo karena pangwatak ko ang tayo nampukan Wai yung ikaw. Ni tuan Solomon awi ata templo te Tehnpase yon nek o ni tuan na kapakap tene. If they return to thee with all their heart and with all their soul, in the land of their captivity, whether they have carried them captives, and pray toward this land which thou gavest unto their fathers, and toward the city which thou hast chosen, and toward the house which I built for thy name. Magdapan to late sa Solomon tene kumail tene Mairail pan wasa Mairail salang ye. Mairail pan purugitong komu mong yung railo ngani rail unsek o niaral pa minan sap may raisel lang ya ural perkektong tembolet te Tehnpase o ural kapakap ang komui akom ket na lang o korong aral kapakapakan. Tane ma irail pan rapahaki ki kauno ma rapang puroto te rapahaki ki kauno aral mong yung o ngenerail nan sap may raisel lang ya wasa maral muntitigan sali lang rail ya o perkektong sap o Jerusalem o kapagapong Koht. Bagi aray lananagan, a Koht pan and kat nan lang o korong. Ima kasampalo menta marapan rapahaki kin komoy. Marapang purtong komoy kira mong yung o minaray lunsak lang. Ya kasaleda tuwa nanso koros. Koht hagin kuburgi anso koros talangkin. Kuburgi tong o rapahaki ki i atral mong yung o ngayon tayo unsek. Magkayo kasampal ng buksaraw magdabang lang ko siya namar ki David. E kasali ang katail. All minute me pen Koht katin pilata po ki mong yung met David. Hanigi ni anso met David. Uya tip niya uya tipen kamal. Pout kisang an Uriah pout Bathsheba. Uya po Uriah an Mela po enkak pout kisang Leo. Niyanso me uya tipen kamalo niyanso me uya tipen kamaramas po kaya kemela Uriah an Bathsheba po purtong kauno o pekmak ren kauno purgitong mongyong purgitong ngene hunsek o pekmak ren kauno en mangyong tip me uyayong ipurto o kainenela iren Koht o trepta pilew a maurong Koht duete tame ni tabiyog la selawak sang ketayla ramas. Akai kita ramas mambak jodoh ni ada wiata sabung dah kembudi itu ada mai memete dia nan boel o zala belga kupeleu porta. Apu iku puren Koht kita langkin rapahaki hi puru kitong hi atal maur atal mongyong atal nge paling ngeni tal unsa ko rapahaki ter tu disang maglang nagdabang wato kosoy ben namar ki David nan buk sarawi anso koros ni atu nagin rapahaki kauno mo na bang kola mau nagin pagren Koht maing yung kalau mau niyang pinuot. Kinawi, rapahaki kaunan mo. Katail, en rapahaki pil kuburan Koht, nanatail, mamor. Ma, katail pang wiyamet, agtail kin pekre, main kom kasalayang ya. Yan wiyamet, teso. Pambak jojo katail kin, mau ki pakidaran Koht, o itingongi, en katkiyong katail, atalanante, ta atay plana ka na pwede. Makatail pang wiyato tok, Koht so yang asyik bang poi tabang pakeu. Karena di tuan ada pan waktu ko seben namar ki David nan buk sarawian so koros tuan agen rapahaki kauno. Akin pakpakiran kauno kasaliyong mabang ko lang maun teso mabang uyamet teso i pil rapahaki kauno met. Tama kita lan anu uya pagdalan kaka segupuran Koht nan maur mai teso ese nenen la orong kapudiyang kauno paling any child. Maasok koros si Camilo maasok koros magdabang rapahaki kupuran Koht dan nenen lawi awaking kasaliyong child. So koros. Maye ya child more kitaluya
Jailan ki moren RAPAHKI kauno mong yung child o chay kel unsak. Karyawan tama sa salong child watawat. Tane. Mal trapieta ko open Tehnpase sarawiyo. Mal trapieta ko open Tehnpase sarawiyo. Kitala nane Kaunopadahng molen Koht sarawi. Ong kitala ramas me memor ranwood ye I kitala mo ya Tehnpase en Koht sarawi. Ap makitay sa pang Kaunopadahng a Koht sa pang katlong nan Tehnpase sarawi. Ertama kitala nane kitala nuya po kitala kak trapieta kawata Tehnpase sarawi en Koht. Kita lanane ngenen Koht en pileu. Puroto o kausan lalatail porque kita en utan uya Tehnpase melel en Koht okay. Dit one Christ am masani nan revelation nan relaut silu riesek dan wrong. Yet hileler ni om wanim o wiele telet. Memen meken wrong ngilayet o rutungatang ye iba am petolong re. Nanimo o yangi o epan yang ye. Sepanap pan siapan konokonot. Ertama kita ka kuya po kita ka Kaunopadahng Tehnpase Koht sarawi wet utang kita lanan wrong let wet mawiyaw ni atal mo yung. Makita saya kinte Kaunopadahng Koht mole sarawi te Tehnpase sarawi akita lanan wrong po ewe let yata wani ran koros. Makatay bil purala muritaylo o angalang maurin mas makatay kokotosang wrong po ebil wiya letolet. Po emen kitayl en wiya de Kaunopadahng Tehnpase sarawi wet po en katlongong lole po en wiya utan Tehnpase sarawi yeo. Eri Christ wiya letolet ni wanim gan. Eso to kiniting kitayl aramas habagin pekire tayl. Eri kitayl pa mo itong. Ang katlong, the so. Nang Korint kayo relaut wano redugisik tuaw kasi kumal sese me paloro mail kan ye Tehnpase ngen sarawi. Mekin katukat lolo mail me kumail alesang ren Koht kaiten utang mail kumail po sapulmen Koht. Eri, let weta wiya wiyo kutail ridungatang Christ. Wanimun mong yung kutail po en katulong yang lole ni ansuwo molwet uya mol sarawiyew. Imagartanan Korint kayo uno wisek tuwa na kumasya me palawar malkan ye Tehnpase ngen sarawi. Emen kita laramas. Me ngen sarawi katlonger o kat lole kita wiya Tehnpase kay. Emen kita saulang kan mautot kita rin ran Christ o ipsa pa aler. Tehnpase kowe. Ari, yatuan. Tehnpase wet anane en sarawi ran koros. RAPAHKI Koht ran koros. Ter moitong megot en kasama niyala Tehnpase wet makitail. Ritungong kauno. Pagkitawi alar mol sarawi kay. Kitail moitong Christ at ay mor. Tay lukelong rin na tay mor. Pagkitawi alar mole sarawi. Imakareta kitay siraka kitay lempil. Yang alang more makitay ko kuto sang loli more and deep. Imakarta makitay pileu. Yang alang at teman-teman Koht kasih kitay lempileu purto o pileu RAPAHKI ki mong yung kitay lo palingan ni kitay lung siya. Limbakwet, robrobwet, and ter tugidi. Bayayi kupuran Koht ang kitay. Mula sarawi wet esuto menen sola sarawi. Insan sarawi ansyo koros. Lang kisin iregis me iwatek ni ngawan me kasambal kumende kaiten utamal kumal ko sabulumen Koht. Ansyo yo kita situ ya sabulumen Koht. Ansyo yo ni Satan account atal more. Kaya ni Satan. An ni so naksin ko bil kasaliyong trial. Mi sapulmen Koht o mi ni Satan. Mekin wiya kupuran Koht ye sapulmen Koht amat Koht akan mekin wiya deep ye inen Satan. Ni Satan akan. Arnian so mekitail kotor o muitong Christ ang katlong na natal more. Tinagkitay solar pain nan ki pink trial. Tawila sapulmen Koht okay.
maluat ang isang sarawi. Kitalan na berapa kot, ansau koros. Der to ti isang atay rob. Kasi luan tama sansal, tane. Pagkumailan kak, kiti yang lale, kopani noon, kauno, yang akitipso saraw ikan koros, maging tatong kini, kautakong kauno. Puiralen kak ale, kopani noon kauno, yang akitipso saraw ikan koros, o kiti yang nan Tehnpase, sarawi wo. Okay? Niatay wuyalar, Tehnpase sarawi, en Koht okay. Nan ataliran watawat nang katinamerang pataniran kakitiyang nan kopa, ren kakitiyang nan Tehnpase sarawi, kopa ni no, tipso sarawi kan koros mereka totongki. Ketail, ita me ketail talen nanak talen wuya. Pagkatalen wuya Tehnpase sarawi gay. Koht sam, Koht now, Koht ngay sarawi. And kat lolatai. Ye i kopa ni no unsek mo, yang akitipso sarawi koros, mebang kat lolatai ye Koht na, Koht sa, Koht ngay sarawi. Krais masani, memakatay pa ang mga idongi, ayos sa mebang katlong. O Trinity word, Silimen word, niye word, wasameman katiye ral koros katiye. Toto mesoto kamelele patakan the Trinity. Padane soto Trinity inting nan puk sarawi. Ap maur and Trinity. Tay watak nan puk sarawi. Toto mesong ren kawewe wewen Koht akat nalang Koht sam kat nalang Koht na kat nan pinlapin Jordan Koht ngayon sarawi kat sini moment muroy. Rasong penren datong kaya rail. Lalakongan haramaso kawewe rapukat. Rasito men kamelele. Tama puksarawi. Kosaya po. Esoto kak. Sisi tama harmas kak metawe kita merapanala raiksin mualiel me puting kano kawewe ki masanin Koht. De kawewe ki tame sapol men Koht melol. Pukita esoto kak. Ta esoto kak. I kasampal bang dalan RAPAHKI Koht. Pukita papa Koht men meinanen lap. Kedalan RAPAHKI pagdalan kak wewe gilai nan ranakan koros. RAPAHKI niatai bilgin wata kong ketail sapoli me masengan pagdalan wewe gi patakli ka makan bang kotong ketail. Erniaso me ketai kasang mo Christ Koht sam Koht ngayon sarawi rai koros ketlong leletailo walwat mainan sarawi. Ye i Kaunopadahng kopa ni no sarawi o tipu jauh sarawi kan. Orang kecil aramas. Yei, ko ba ni no sarawi tipu jauh sarawi koros magdalanane. Poen kausan nan Tehnpase sarawi bukat. Koht sam, Koht na, Koht ngayon sarawi. Ada pagkatailan kakuyang molen Koht me sarawi melen ni Koht abang ketlongang. Lalatai lo kausan lalatai. Nan we are allowed to sure pasa kwalu masa niyong trial betane Koht wasalapalap ye sotakin kat nan Tehnpase kan me aramaskin kawata nintuan me soko po masani tame intinda inda tame pen aramas wiada Koht sotakin kat lole I mukan magdaban pen buya kita petrail kat Koht sotakin kat lole magdaban watakan Salomon akapakap niyan sa me kanakela Tehnpase enta yatuan nan lang me pen komu gatan kape kata sirkagan kol komu ayatuan kisinim kiset Koht sotakin men kat nanim me armas wiatak malise nan songonim tama Koht kin men kat lole nanim me pen nin lime kau wiata o aman kitail kapag kita nin limen Koht kitail aramas kelep me waksang kapag Koht kan masente manipir manakan mieta tuga mieta gatepin usu abe akitail aramas dan kitail Kohtila wiata aramas nintuen momatail itu pun momen Koht sam Koht na Koht ngayon sarawi hari Christ me alamutin pueblo o
Wiata mutin puelo. Kot mazen Christ wiata ngen sarau ket yang maur nan mutin puelo. Ketail maur tau ketawialar aramasakei. Ketawialar aramasakei maka bibu kita ni mumun kot. Kot ken ye yang Adam. Anso koros rakin fellowship nan motuelo. Laut tip petalongo nan kabi ko kotor repeseng aramaso kot kotor tip sudah kami wasakis. Hari kot ni asome tepin kaping kecil ta penin lemeka ma kaping kecil ta ni asome tip kawela kabi koto aramas solar kak fellowship pene Porque tip mi IREN haramas ima karata kot katarto kaun Jesus Christ po amen purroto o pileu fellowship on child ima kareta Christ masani yang Nicodemus mo utana ramasamen panana pileu ipsapal da panana pileu ipukiti nganen kot pagdalen kak purrotoren kot ari Tame penin limeka o kapikata imekin men kat lole. Emen kat lole emen kitail. O ita aku pura kitalin pleu ipsapalki ngene sarawi. Pagdalen kak pleu purutore o tal kak pleu ewangi. O en kak pleu ewang kitai. Po ye tuan kupura sang ni tabio. Akajakin him me pen aramaskan wiata me kot mengin men kat lole. Emen kitail. Me penin limekan kapikata memen. Ketlole putang ketal ban. Luka yang ni nan try mau. Rojaban ketlong boy jero griting aramas. Ima kata Christ masani igenu ni wani munam mong yung uye. Let awya wi anso magaban. Rejengong ye wani munam mong yung. Ari. Ni anso pokoten kak ketalan kak uya utan molen kot mesarawi taman Rob wet anane en wiawi ran koros pues sarawi wet en kak potobot bukjalen kak wiya 10% kot sarawi pen kak kat lale tail ima karena nan Petrus KAIR lalau teo resuke seklimau pataki yang tail ap kumailen sarawi lan me koros me kumail kinuya tuan kot makatin malapi kumail to katin sarawi ya tuan ada ban sarawi lan me koros me kaiban kinuya kayo rabagi kupuran kot rabagi mas wen kot rabagi kot atal moyong atal ngeni tail atal kelu insek pagkailan kak ayan ki mo sarawi boy tuan kupuran kot ang tail me utang kitail ban kin sarawi ne me koros me kaiban wiya kot sam kot na kot ngin sarawi maluatan kak wiya san sarawi ira juju isa kono tene puk sarawi masani kumail utan pan sarawi la pengay ime sarawi Pemasote maur sarawi, sote bangkak langkot. Pekot sarawi. Mual pukat makitail luko yanger Christ lole. Ipsapal kier ngeni sarawi. Ewya mual sarawi gay. Kot sam kot na kot ngeni sarawi. Kat lolen amen kitail. Meluko yanger Christ dan salmo. Rana metawela. Kitapang ya 10% kot 10% sarawi gay. Makitail sote poten RAPAHKI kot. O kitail puralanan tayo mo mas kosoy bot lola ya tuwen mal wada bangka nuye sansaro magtayo pileu engalang tayo mo rendi esiro kak puegi mal wad di pilewer kawela karta kot sam kot na kot ngen saro solar kak kat nan mal wad pui utan rabang kat nan mal mesarawi maksudnya sarawi sote bangkak gelang kot o pagkatailan kak we are mall sarawi patro kay molen kot sarawi kay atal maur tamban san sarawi ran koroso kita sira kan ki maur sarawi magda sira bangkak patan rabaki kupuren kot ong tay magdala nane aramasan nane metmeto maun in palingen magtay mi lole kating kisin maun tingkis hey Christ kastor kanani lobo abo sira wo ki magtay ay armas kinta kau no komatalan lobo kay pitlar la pasang tal sange tipatail kan pung baru ada nane insan sarawi rang koros sudah kak insan sarawi makda sudah bagian berbagai kupuran kotong ketail ansau koros buktail na yanki baur sarawi buktail yang wiya mal sarawi kai kot bagian men kacakat lale rimen KAIR kilai rawat
Koht makatin kapik komida, eman kat remui. Karena kau na bata chen besen Koht rano. Ter tuetre nian so me Christ pa ni budi yang pun samba sotre pere nan imun KAIR po kita ne Koht. Aramas me sotre me pokon penan Jerusalem. Anso sotre ton Christ. Ewia anson keterop yumet. Ewia anson na mente pangkin kau na bata tama ban huya. Pag ilaler Christmas. Daliang ta Christmas Dahil siya metawa me, ibudian kauno me kutayakin kasarawi. Menta makauno ibudian na August na September, kutay kasarawi ran me kato samba. Uni poson tay kabelo me kato kutay pilda nan December. Taman-taman, kauno ba ang Koht dyan ba siya nan son pong kasampaluwat. En kakatlongan mi ito rem, kater metawa beng kowe. Der metawa tama kapang kansa ng mga awag nan son pong wat, nan son Christmas wat. Kau na bata 10% Koht ranwat.